brillanti musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Fi Vjenna, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Chairman in Office tal-OSCE, Borg, ippreżenta l-prijoritajiet ta' Malta għall-Presidenza Maltija f'din l-akbar organizzazzjoni tax-xorta tagħha fid-dinja. Fil-ftuħ tal-Kunsill Permanenti tal-Organizzazzjoni tas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa, il-Ministru Borg sostna kif Malta se tkun qed iżomm l-aggressjoni illegali tar-Russja kontra l-Ukrajna fuq net tal-aġenda. Ħabbar kif il-ġimgħa d-dieħla se jżur Kiev biex juri l-appoġġ lejn l-Ukrajna fejn tenna kif din il-gwerra għandha tieqaf. Spjega kif se jkompli ten il-messaġġ biex ir-Russja tieħu pass lura u twaqqaf il-qtil ta' ħajjiet innoċenti. The first of these is our unequivocal commitment to keeping Russia's illegal war of aggression against Ukraine at the top of the OSCE's agenda. The challenges faced by Ukraine will be addressed throughout our program. I and the Maltese Chairpersonship will continue to demand Russia's full, unconditional and immediate withdrawal from the entire territory of Ukraine within its internationally recognized borders. I reiterate my strongest condemnation of the intensified attacks witnessed in the last weeks. Priorità oħra li Malta se tenfasizza fuqha hija li tassigura l-funzjonijiet tal-OSCE u ssib soluzzjonijiet għat-tmexxija tagħha. Spjega kif il-Presidenza Maltija tal-OSCE se tkompli tibni fuq dik tal-Maċedonja ta' fuq fl-aħħar sena biex tassigura li żomm aktar minn biljun persuna fiċ-ċentru tal-aġenda tal-Organizzazzjoni. Dr. Borg qal kif għalhekk Malta se tkompli tibni fuq id-diplomazija tagħha fi New York li tenfasizza l-importanza fuq l-aġenda li hija nisa, paċi u sigurtà. Qal kif Malta se tkompli taħdem fuq l-isforzi biex issaħħaħ ir-reżiljenza kontra teddid cyber, tindirizza teddid transnazzjonali u taħdem fuq l-impenn tal-kontroll tal-armi konvenzjonali. Spjega kif Malta se tagħti wkoll importanza fuq kif taqqat relazzjonijiet diġitali u tippromovi aċċess usa ta' teknoloġiji u kompetenzi. Dan fil-waqt li tkompli taħdem aktar mill-qrib għal kooperazzjoni dwar ir-reżiljenza tal-klima, adattazzjoni u mitigazzjoni kif ukoll li tiġġieled kontra l-korruzzjoni u taħdem favur it-tisħiħ tas-sigurtà tal-ikel. Dr. Borg stenna l-importanza li tiġi assigurata s-sigurtà tal-ġurnalisti, b'mod partikolari ġurnalisti nisa. At a time when media freedom is more under threat than ever before, Malta's chairpersonship will push forward initiatives on media literacy and the safety of journalists, particularly female journalists, both online and offline. We will also actively engage in efforts to combat violence against women and trafficking in human beings. Il-Ministru Borg qal kif din is-sena Malta tikkommemora 3 kisbiet importanti li huma 60 sena bħala nazzjon indipendenti, 50 anniversarju bħala Repubblika u 20 sena bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Tenna kif Malta lek tibqa' kommessa li żomm il-prinċipju u l-impenji tagħha bilan li jerġa' jkun hemm paċi u sigurtà fir-reġjun tagħna. Tem billi qal li għalhekk li Malta se tkun qed tagħmel ħilita kollha biex issaħħaħ ir-reżiljenza ta' din l-organizzazzjoni u taċ-ċittadini fiħdana biex tassigura sigurtà u paċi għal-futur.